Na mikana kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel namuntlha of course hi ta hi kha hi vulavula hi Kokwani Africa leyi nga ta hi kha hi linka vhele na hosi ngome is the post. Yeah, and then from there ta hi kha hi vulavula hi Dr. Sithole. Yeah, and then amakumu vhele hi ta hi kha hi hetela hi timhaka ta Blissbouy loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka na Gagash. So previous mi nga mi swoni vhele hayi hosi ngome is the post fika a hi updatela vhele hi timhaka to vhele ku se na a new track i xave track or upgrade track. I'm not ready for that debate. Yes, na track yaliya ya mati and stuff like that. However, hey, mhaka liya vhele ya track yaliya vhele ya hosi ngome is the post swi tikomba yi nga fikangi kahle ka Kokwani Africa, swi tikomba yi kwate ngopfu ni vona yi tale mbilu mina vhele because ka namuntlha of course rather 14 July ni fike ni vona yi kha yi posta ti-post ti nga heli ti kha ti landzelelana so hi ngo vheta hi sungula leyi leyi nga fika yi tsala ku muzangi yi maki leyi of course yi reference to hi ndlela ya Benny Mayengani ku yi uploada ku vhele mi nga mi swoni and stuff like that. Mara the real matter hi vhete hi swona ku hayi mhaka leyi ya kwini kahle mhaka leyi ya kwini laha yi nga fika yi posta that track ya Mr. Post. Okay, yi fika yi kombisa ku i swaka wa yini wena u na nchumu ka mzaya sukela ku hembela vanhu ka swi nga vheta swona swi ri tleku ku ndeka ene la hi Kokwani Africa mi vona mhaka ya kona so swi tikomba ku ri laha yi vava ngopfu hi mhaka competition ya leyi nga kona hi ta vuya ka leyi post hi ku yi tlheviya hi n'wana ehenhla as you can see tlhe yi tsala yu ka swi xitokofela xi hele kwini ma swo ka ha ri siku rin'we ti ri ku landzeleni ti-post ti ri ku landzeleleni tlheviya hi n'wana yi ku indlu ya mani leyi vhele of course yi chinga ku ya hosi ngove in other words yi ngo staka yi tlheviya kambe yin'wana post yi ku ri lori leyi yi fana na mani obviously in other words yi zama ku loko lori leyi nga yi kha yi fana na hosi ngove Mr. Post and stuff like that. So loko mhaka leyi kha hi tirhisa hi langutisa ha swi vona ku swi very clear ku yi va with timhaka ta track leyi liya yi nga upgrade or yi nga xaviwa yi nga ta yi kha yi tirhana swa mati leswi nga xiswona so hi swona kha swi chavisa swinene ze va nga maxaka. Yes, munhu nga n'wi zonda mara loko se swi fika ka extreme leyi yo va yi kha yi n'wi navela swo biha se swi va swi nga ha tshamisekanga and stuff like that. Na mhaka liwa so hi leswi mhaka yi nga xiswona kwalano ya ha ri Kokwani Africa yo ka yi nga endli ti-live kumbe yo hela matimba mara ni vonisi yi laka look after this track yi ve hi timba rin'wana rikulukumba ngopfu hambi swi yi kha yi chingela recently but swi nga na power mara swi vheta swi tikomba ku swi ya kwini and stuff like that yi kwatisiwe hi tiraka se hi na context ya swona ku ndleka yini wena mhaka ya kona so hi leswo a na vhele ku hi vula leri ra hina yi ri hayi fika humesa mali Mr. Post kho yi nga hela ku nyimpi ku hi yona so a ku na ku hela ka swona hayi a ridzi yeah, even then very hi kha hi ndza ya ka Dr. Sithole. We have some great news about him. Yeah, because hi ti 13 July ku na a video yi nga fika yi postiwa kwalaha ka page ra vona yeah hi ngo yi pfula vhele hi vona ku ndleka ni first of all hi ku tsala Sithole shop is now operating. The official opening event is underway. So loko hi pfula kona naswona ku hoyi Dr. Sithole ya ku endla e shop a ku ri khale yi kha yi ri endla laha ro ka ri nga se hela se ri helini ha swona hi rero shop. Ni vona ti-comments va kha ku swi loko hayi se Dr. Sithole i my friend. Mara hi nga vula tani congratulations to him mhaka kahle swinene I mean like khale yi ri gaming Dr. Sithole tanihileswi mi swi tiva ku yi na sound yi na swa switeji khale ngopfu yi ri gaming mkhulu laha like yi khale yi swi kombisini ku it's possible ku artist yi nga pfula ti-business tin'wana swa music it's not forever tanihileswi Mr. Post na yena a nga swi kombisa vhele ka marito ya yena so swi kahle it's a shop ku na everything a swi vona swa ti-cold drink swi kona kwalano mafurha everything swi kona laha everything swisibi everything you can think of swi kona laha so masi swi kona swinene kwala so na mugayi as you can see kwalano so hi nga vula tani ku congratulations to him yi tirheni swinene so yo kombisa ku it's possible
mara ku na comment yin'wana yi nga nghena mara ntwa yi na mongo yi nga fa yi kombisa yi ku so since the artist ti hola 5,000 I must ask, how do you expect ku va nga advise ku va endla ti-business? I was like a ku na point yo karhi man, there's a point ku loko mi kuma ku mali ya kho vhevhele yi nga ri enough swi vula ku va nge koti ku va inani va pfula ti-businesses, so it's a valid point. So ni ngo a va zami ku hlengeleta yaliya yintsanana loko va twa va naveli ku ya na byala a va teki va veka mali swi nga ze swi endla to some extent hikuva ni ku na minkarhi leyi mi kuma ku mali yi kona like December munhu wo kuma tigiginyana to tala, so ni twe na ku laha yi nga hlengeleteka hi ku twisisa ka mina ku munhu a sungule something ku loko career yiwa ya music a kota ku va na swin'wana because swi obvious ku ri a hi hinkwawo ti-artist leti music wu hetela ku va e career ho hlayela swi rare like for example sweswi hi xikombiso ka leta khale ti-artist hi nga kombise vanhu vo fana na vo i Dr Thomas Chauke, yes ya hi nga swi vona ku ya it's a career ya nga swi vula tani like swa kala swinene ma vona mhaka leyiwa even then very so hi khe hi endla hi khe hi tlhela ka timhaka ta Blissbouy na Gagash tani swa hi promisini ku ta tlhelela ka yona mhaka liya ma yona mhaka leyiwa so tani swi mi swi tiva vhele a invite 2017 kona vi ya fika kona vi ya fika as you can see kwalani hi walowo Blissbouy i hetele a fikile le 17 na Gagash a tsakini swinene hinkwavo swi tikomba a va tsakini a ku va na ti-issues so maybe probably a nga a yini free, I don't know a ni hoko ku hleketelela free ne wini ho vona ku maybe a nga charge ya maybe ya transport hikuva ni already a hakeriwini probably ni twi na ku hi nga yi solve sweswo loko hi ku twisisa ka mina loko Gagash za tsakisa leswiya so to some extent I believe maybe yi nga yi solve hi that way yo Blissbouy a le maybe ya transport and then leyin'wana a hakeriwini already a performa hi yona hi ku twisisa ka mina, so mina ka vula ku mhaka kahle swinene loko yi solviwini hi leswo loko ku ri amukeza ndzi sikamba ni ta kombela mi klika subscribe. Tata,